Liyabingelelwa bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu siyalamukela esifundweni lamhla sikusifundo ngo9 sikhangele isihloko esithi ukuba yinceku lokuba ngumsindisi okhulumayo ngumfundisi Ukukhonza. Ngizanika leli thuba abafundisi esiza kucubungula sonke isifundo baziveze balamukele. Salibonani bathandekayo, siyamukela njalo kwelinye iviki sihlangana esifundweni lapho inkosi ekhuluma khona lathi okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Liyabingelelwa abakhonzi okhulumayo ngumishayeli Ndlovu. Salibonani bathandekayo, okhulumayo ngumfundisi uGresham Umlilo. Asithokozeni uma singena kulesi sifundo asikona amakhanda sibende lomthandazo. Baba wethu othandekayo osezulwini lalapha emhlabeni, sithanda bana size phambi kobuso bakho sikubonga Nkosi ngakho konke osenzela khona. Sikubonga ngezulu esitholayo okusanamalanga. Sizinikele ezandleni zakho Nkosi nxa singena lesi sifundo. Sinxusa ubukhona bakho lokuncediswa ngamandla kaMoya eNgcwele ukuze sisizwisise sibe siphakama ekukholweni kwethu silindele ukuza kwakho kumasinyane egameni lakho ngiyakholeka. Amen. Amen. Siyabonga. Kuvike liphelileyo besikhangele isihloko esithi khona duduza abantu bami. Kuleli viki bafundisi sikhangele isihloko esithi khona ukuba yinceku lokuba ngumsindisi. Indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda itholakala ku-Isaiah 42 ivesi ngelika-1. Sizacela umfundisi Umlilo asifundele yona. Ngiyawala lapha. Khangela inceku yami engikhethileyo. Okhethiweyo wami ojabulisa umphefumulo wami. Ngibeke umoya wami phezu kwakhe uzaletha ukulunga kwabezizwe. Singaqhathanisa njani banali indinyana yokwaziwa ngekhanda lesihloko sethu salamuhla? Le indinyana yokufundwa ekwaziwa ngekhanda uma ngikhangele ngibona lo osilobele isingeniso salesi sifundo uhluka kwenza kwabalula kakhulu. Nxa ekhuluma ngokuthi khangela inceku yami engikhethileyo, okhethiwe wami ojabulisa umphefumulo wami, uma ukhangela uqhathanisa lesi sihloko kusilethela umcabango ukuthi yona leyo nceku iyinceku ungayifumana kanjani. Uzathola ukuthi esifundweni sethu salamhlanje sivezele ukuthi kulabantu abasuka lapha baye ko-Israyeli. Nxa efika ko-Israyeli ngale ayelandela lapho Jesu ayehamba khona. Abe sebona sengani yikho ukulandela inceku kaNkulunkulu kumbe yikho ukuba yinceku. Sike saba lethuba lathi sayafika ko-Israyeli. Kodwa injongo yayingayisiwona siyekhonza. Injongo yayikubana siyefunda sikhonale. Singabafundisi sibaningi esakunanzelelayo kakhulu yikubona ukuthi wawuthola abantu besemfula uJordani umuntu afika engena abhukude azibhabhathize khona phana kwezindawo uthola abantu sebethwele iziphambano befuna ukulandela lapho uKristu anyathela khona. Kanti ke ubungcwele kayisukutholandela physically nxa semfakele balesilungu lapho uKristu anyathela khona. Injongo eqhakathekileyo ukuthi nxa ufumana ukwazi uKristu wanyathela ngaphi, hamba endlini yomuntu ogulayo, hamba endlini yomuntu othwele nzima. uKristu wayefunyanwa ebantwini abadubekileyo. Lesi sifundo salamhlanje sivezela leyo nceku enjalo eyahamba ebantwini abanjani abadubekileyo. Umfundisi uDube uzakuvumelana lami ukuthi sikhona ngale sasibona abantu besenza zonke izinto abangazenza ezokulandela lapho ahamba khona balungisele lezo zenzo. Kodwa injongo ukuthi hamba ebantwini abagulayo lapho uKristu anyathela khona. So ngamanye amazwi mfundisi, nxa sikhuluma ngendaba yokuhamba ezinyathelweni zikaJesu njengalokhu kuveziwe esifundweni sethu,
ngakutsho ukuthi khona sokumele lathi siyehambe eGalile khona lokuthiwa wahamba khona mfundisi uDube ke siyefika kubo Kaphenawumi sithini sikhuphuka izintaba owahamba kizo ngendlela umfundisi umlilo akubeka ngayo kukhanya ngathi kulo cabango ozikileyo lapha kubanzi indaba yokuhamba ezinyathelweni zikaJesu ukwedlula ukufuna ukuyanyathela lapha anyathela khona ngendlela abanye abantu abacabanga ngayo lizwisisa njani lena lendaba? Siyabonga bafundisi labalaleli. Ngiqale ngendinyana ekhanda ekhulunywe lapha ukuthi bhekani incebo engikhethileyo umoya wami uphezulu kwayo izaletha ukulunga ubunceku isiphe sivela kuNkulunkulu esisinikwayo sizinceku nxa silandela uYesu yikho sokhulunywa ngezinyathelo zakhe kubana abantu abanengi bazinceku zikaNkulunkulu kodwa sisuka bese sidinga ukuphila impilo engayisiyo kaJesu ukuya eIsrael kasithe sono kungenza ukuthi ube lengqondo ebanzi kodwa ke kumele ube kwazi ukuthi ukulandela uYesu kaso kuyafika lapha anyathela khona walala khona wahamba khona yikuphila impilo ayiphilayo so uNkulunkulu lapha uthi khangela inceku uthi uJesu abe sebuyathinte futhi abalandeli bakhe zinceku zakhe wena lawe okhonapho lami sizinceku uma singaphila njengoJesu kuqhakathekile balaleli ubana sikwazi ukuthi ubunceku kuthi kuhamba njengoJesu wahamba emhlabeni eletha usindiso phakathi komhlaba abantu bathatha iculture yabo eyenkayi echolocho bahambe la eIsrael Okay. ikanti isifundo sethu sisivezela ngokubalulekile ukuthi okuqhakathekileyo ukuthi singa-invest much ama-means ethu kasibeni zinceku sincedise ebantwini esiphila labo sihambele abagulayo bese siba lesiko likaJesu Kristu because abanye abantu bahamba lesiko labo emazweni le bafike lalo khona ngale baphinde futhi baphenduke la ikanti isiko lokuba yinceku Jesu Kristu ile okubalulekileyo okumele kube khona ezimpilweni zethu. Siyabonga nxa sikhuluma ngokuba lesiko lika Jesu mfokandlovu ungathini ngamafitshane ukhangela indaba yokuba yinceku le ncebe sisebenzisa funa ukuhamba siyefinyelela lapho Jesu afika khona singela njongo yokuyafunda njengalokho umfundisi umlilo echilo. Now kulokho esikuthi stewardship siphiwe ke thina njengabantu ukuthi sibe zinceku sibe ngaba managers ezintweni esiziphiwe nguNkulunkulu. Okuqhakathekileyo ukuthi kulokho uNkulunkulu asibusise ngakho kumele sikusebenzise ngokuhlakanipha ukwenzela ukuthi siveze isimo sika Jesu Kristu singaspendi imali izigidi lezinkulungwane zabantu abanye abantu bayagcina izimali lezi iminyaka ethize lokho egcina imali esithi hayi ufuna ukuya khona le Israel ayigcine sibili kodwa abantu aphila labo khonapho engabasizi abemuli yakhe engabancedisi ngalokho ngakho ke kuqhakathekile ukuthi in as much as sikwenza lokho sinanzelele iaspect yokuba ngama zinceke ezithembakele engcebweni esiphiwe nguNkulunkulu. Singafunda abafundisi kuIsaiah 41 ngizacela umfundisi umlilo asifundele uverse ngo8 lapha. Isaiah 41 verse 8. Kepha wena Israeli nceku yami wena Jakobe engikukhethileyo nzalo kaAbraham othandiweyo wami. Singafunda uIsaiah 41 verse ngelika 8 lo 42 verse ngelika 1 sithola uNkulunkulu ekhuluma kabanzi ngenceku savezelwa inceku zabambili laphana. Nxa sikhuluma ngenceku vele bafundisi uyini umsebenzi wenceku ungasithini laphana mfokandlovu umsebenzi wenceku yini vele? Maybe ngingakabambi umsebenzi wenceku leyo umsebenzi wenceku uzayijikela umfundisi umlilo ngike ngilethi background
kaJakobe lo Israel ngoba bonke laba abantu bakhanya bezinceku esifundweni sethu. Ibala elithi Israel libala elisetshenziswa kakhulu kuTestament elitsha. Njalo ungafunda ku Exodus la ku Deuteronomy lapha uzathola ukuthi laba abagiyayo begabaza izimbongi nxa zisithi Israel azitsho ukuthi Israel zithi Jeshurani. uJeshurani kumbe uIsrayeli uchasiswa yena ngokuthi labo abaqotho ngesikhiwa the upright one. So lapha sithola ngesikhiwa lizanixolela namhlanje ngesikhiwa sithola lokho kuthiwa ngama nouns. Sile proper noun eqamba ibizo lomuntu oyedwa uJakobe that's a proper noun. Bese siba thina lo Israel it's a collective noun. Ibale liqamba eligoqela izinto ezinjani eziningi kodwa lokhu kuveza ulutho olunjani olulodwa kumbe kuveza isiqo esinjani esisodwa. Uzathola ukuthi kulesi sifundo ebuncekwini la kuhanjwa kwesinye isikhathi inceku leyi singayivezeli, kwesinye isikhathi futhi inceku futhi sinjani siyivezele. Inceku siyivezele inguJakobe, inceku siyivezele size sivezele lesimo sayo ukuthi isimo sayo sale inceku kumele kube isimo esinje esithi identity. Kulaba balama Facebook uyakule profile kumbe nxa ule Twitter yakule profile ekuveza ukuthi wena ungubani wenzeni size sibone lani lo mfanekiso wakho. So inceku le layo ile profile ile simo elaso ilakhe ekwenzileyo ebuncekwini bayo. Then okugcina lapha silenceku egoqela konke sibe lenceko an individual. uIsaiah chapter 40 41 verse ngelika 9 lapha uthi ke ukhuluma ngesizwe esikhethakeleyo. Yikho lapho engizayitshela khona umfundisi umlilo esizwe esikhethakeleyo. Okay. Uma ukhangela kulesi sigaba esethi ukuthi kwesizwe esikhethekeleyo kulesi sigaba chapter 41 verse 8 lo 44 verse 1 and 2 lo 21 ukhuluma ngalesi sizwe esikhethekeleyo inceku eyisizwe ngafaka ngaleyo ndlelazi. Lokho kungibuyisela ku Genesis chapter 12 evesini ka1 usiya ku3 ukubizwa kwaAbraham. uAbraham ubizwa ubana umhlaba wonke osindiswe ngaye. Ngibe sefuthi ngikhangela lapha uNkulunkulu esekhule ama-Israyeli eGibhithe eseqala bana abumbe isizwe sama-Israyeli esesifake ewatheni laseSinaya entabeni yaseSinaya laphana. Ungafunda uExodus chapter 19 verse ka5 leka6 uNkulunkulu usephawula ukuthi uIsrayeli yena uyisima kanjani ngobunceku. Nxa lalela imtando zami lalela imithetho yami ngizakulenza libe ngumbusi wobupristi okuveza ukuthi isizwe sonke jikelele sikaIsrayeli saba isizwe esizinceku ezimele zihlanganise umhlaba wonakeleyo lo uNkulunkulu ongcwele. Ngayindlela ke kulapho esikhangela khona esithi thina awusakhana umpristi kuphela high priest akobani bani kodwa as long as uyisizalwana sikaIsrayeli wawuvela usekupristini. Okuthathela khona uPeter ku New Testament ku 1 Peter 1 verse nga 1 Peter 1 chapter 2 verse nga 9 lapha veza konti lina liluhlanga olunjani olukhethiweyo. Yes, isizwe esikhethekileyo. Ukuthatha kwakho kuthena as long as ungumKristu la usekupristini. It's unfortunate ngokuswela kwenhlanhla ukuthi ngezinsuku zobunyama sekungena imfundiso enganitshekile kwaba khona abadala bebandla abasusa lumcabango obupristi ebandleni kwehlukaniswa phakathi kwabafundisi lamalunga amasithi ngama-laity lama-clergy. Kwasothana hayi laba abanye laba okumsebenzi ngokuthi umfundisi angachumalana lithi amen 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 kube kuphela. Kanti ke injongo kaNkulunkulu ukuthi
as long as usebupristini kumele uhambise ivangeli. Lamhlanje sikhangela into eqhakathekileyo. Ayisikho ukuthi kumele abafundisi babe benza zonke izinto. Nxa ulilunga lebandla ubhaphathizwe, Martin Luther utsho njalo, nxa ulilunga lebandla ubhaphathiziwe, lawe uyisisebenzi kuNkulunkulu. Kumele uhambise yini? Ivangeli. Lawe usebuncekweni uyisisebenzi, kumele uhambise yini? Ivangeli. Asowuthi hla usithi amen amen. Nxa ususuka laphayana, ingathi mina ngisuka khonapho ke ngikhangela ukuthi kathesi njengebandla siyakhuthaza esithi thina I will go, ngiza kuhamba. Lokho akutsho ukuthi umfundisi uza kuhamba, kutsho ukuthi sonke nje amalunga ebandla kasihambeni, sibe sisonke sizinceku, asikutshilo sizinceku, izobe sitana total involvement. Lamhlanje sithina sonke ngamunye ngiza kuhamba njengoYesaya, right? Mase ngikhangela uhlangothi lwesibili, inceku engaphawulwa bizo. Esifumana kuyisango chapter 42 verse 1 or 50 verse 10 usehla usiyaphambili ngale. Le inceku engaphawulwa bizo le nguJesu Kristu. Nxa usukhangela impawu zamazwi aphuma lapha. Lo muntu umoya kaNkulunkulu phezu kwakhe. Lo muntu kuvezwa njalo uthena evesi ka 1 engithokoza ngaye. Ungahamba kuMateyu chapter 3 verse ka 16 eqeda ubhaphathiso Jesu Kristu, ilizwe elifana naye sihlangana lokuYesaya laphana engithokoza ngaye liyaphuma. Ungahamba futhi kuMateyu 5 verse ka 17 emva kuphenduka ukutransfiguration, ilizwe elifana naye futhi kanjani liyaphuma, abesephetha ukuthi limzweni. Ingalandisa kube kunengi. Hayi uthi ngime khona ufuna asimfundeni uvesi ngo9 kaPetro uqala ngo2 ukwenzela ukuthi abalaleli bamuzwe umfundisi ifunda kanje. Kodwa lina lingabantu abakhethiweyo, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abangabakaNkulunkulu, ukuba limemezele izindumiso zakhe yena owalibiza lisemnyameni ukuba lize ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Kakhulu Singafunda futhi njalo uIsaiah ngu41 ivesi ngelika 14 umfundisi umlilo ngicela lisibambele yona. uIsaiah ngu41 ivesi ngelika 14 uveze uIsrayeli njengempethu. Nxa sikhangele uIsrayeli evezwe njengempethu umfundisi uDube umlilo uzasifundela livesi. Sifundo bani esiqhakathekileyo esingasibambisisa uNkulunkulu ayekuveza ngoIsrayeli lathi okumele sikufunde ngendlela uIsrayeli avezwe ngayo lapha kuIsaiah 41 ivesi ngelika 14. Lisifundele wena mfundisi. Ungesabi wena mpethu Jakobe, nani bantu bakwaIsrayeli, mina ngiyakusiza usho uJehova umhlengi wakho ongongcwele kaIsrayeli. Nxa ngicabanga ngempethu umfundisi uDube, yebo mfundisi, umuca lo kumele usincedise njani ukuzwisisa ngokubaluleka ukuthi seyame kuNkulunkulu izikhathi zonke. Kuqhakathekile bafundisi labalaleli ukuthi sikwazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukutshengisa ukuthi inceku ayilamandla namo ikwethi Jacob empethu into encane eyiswayo ebuthakathaka ukuthi impilo yenceku eyame kumniniyo uNkulunkulu nguye umnikazi wenceku. Kumele thina njengamaKristu simethembe njengoJacob athi ukuthi ungesabi. uNkulunkulu nxa ekhuluma noJacob la ukhuluma lesizwe sakhe esingamaKristu ayithi ukuthi phakathi kobunzima ngilikhethi laba zinceku zokuhambisa ukukhanya ngevangeli lingesabi liseyiswa lihlukuluzwa thembani kimi lizacwalisa ubunceku ngokupheleleyo njenganceku zikaNkulunkulu balaleli. Yebo singaba zimpethu ngokukhangeleka ngumhlaba kodwa akasimthembeni uNkulunkulu ngoba ekugcineni uthembise ukuthi uzabalathi uzaveza kuphelele. Kusifundo esedluleyo bafundisi sizakhumbula ukuthi kuIsaiah ngu11 sike sakhuluma ngehlumela akade liphuma esixingini sikaJesu. Ungabuya kuIsaiah ngu42 ivesi ngelika 1 usiya ku7
sikhuluma ngenceku laphana esingaphiwanga ibizo layo kodwa singakhangela isimilo sayo lokusebenza kwayo ungasincedisa njani ukuzwisisa linceku siqathanisa lehlumela leliyana eliphuma esixhingeni sikaJesu lizwisisa njani le mfundiso uDube? Siyabonga engikubambayo lapha ukuthi nxa kukhulunywa ngoDavida singaye embhalweni kuthiwa khona uJesu uphuma kumpande kaDavida ulihlumela uDavida wayeyinkosi inkosi umlimi athena ungumuntu enhliziyo yami onguye othungamela uIsrayeli emfundisa intando kaNkulunkulu sifunda ke lapho ukuthi uNkulunkulu uthi uKristu ezalwa uzala endlini kaDavida ukugcwalisa izithembiso zika azinika uDavida uyise ukuthi uIsrayeli hathi oyenyama kuphela osePalestine wonke osekholwa kuJesu nguIsrayeli owakomoya sesiyimulinye so sifunda ukuthi uNkulunkulu izithembiso zakhe ziyagcwaliseka ukuthi Jesu uza kuzalwa abe ngumsindisi lathi ke njengenceku nxa samukela uKristu asikholweni ukuthi izithembiso zakhe zokuthi uJesu uthe uzakuza uyeza lokuthi kuzaba lemkhuhlane nxa ibuya singamanga lokho COVID la ugcwalisa izithembiso zakhe ukuthi lizangena endaweni ezinje kodwa thembekanini uNkulunkulu izithembiso zakhe zigcwalisekile lathi njengabantu bakaNkulunkulu njengenceku asikholweni sithembeke ekucineni bathandekayo singabasindisiweyo nxa sithembeke inkosini yethu izinsuku zonke kulenceku esingaphiwanga ibizo layo inceku esingaphiwanga ibizo layo ilalokhu eyikho khona lathi namhlanje khonokho ukuba yikho lokho eyikho khona kuyasincedisa nxa sidlula phakathi kweziphithiphithi nxa sidlula phakathi kobunzima kuthiwa ukuba yiyo le inceku ilokulunga iyikulunga konke kwenzayo kulolu thumo lakule mission ikwenza ngobuneni la ngokuthula okumangalisayo bese sivezelwa ukubana iletha futhi igcwalisa isivumelwano sikaNkulunkulu phakathi kukaNkulunkulu lani labantu bakhe iyakhulula abantu ababotshiweyo ezintolongweni intolongo yesono iyavula amehlo eziphofu le inceku esingaphiwanga ibizo layo kuthiwa iletha ukukhanya njalo iletha lethemba ebantwini ngiyayithanda ivesi kuJohane ithi ukukhanya kufikile ebantwini kodwa abantu ukukhanya kuyibo kulanda abantu bavolunteer ukuthi aliyabona madoda besikholisa thina semnyameni siyazikholisela emnyameni sifuna ukuqhubeka sisemnyameni uqhathe ukuthi ekufundeni kwethu nxa siqhubeka sifunda so singahlalisi semnyameni ukukhanya okuza kithi okusidonsela ekukhanyeni kwelizwi likaNkulunkulu asikuthatheni lokhu kukhanya siphile ngakho inceku lesivezelwa esingayivezelwayo kuthiwa ayilabizo nxa sibona impawu lezi esilazo ngayo le inceku kuyasivezela ke ukubana le inceku nguJesu waseNazaretha nxa singafunda kuMateyu ngo12 ivesi ngelika 15 kusiya ku21 ihle ifaka isidingo ithi gadla umuntu okukhulunywa ngaye ezimpaweni lezi akulomunye ofithayo la ngaphandle kukaMesaya ngizayifunda ivesi ayichoyo evesi ka15 chapter 12 ithi kepha uJesu ekwazi lokho wamuka lapho bamlandela abaningi wabaphulukisa bonke wabasilisa wabayalisisa ukuba bangamzwakalisi ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngoIsaya umprofeti ukuthi bheka inceku yami engikhethileyo othandiweyo wami othokoza ngaye umphefumulo wami usekuyisela kona lawana amavesi siwafunde kuyisango chapter 41 lokhu kwenza kube sobala njalo kundlovu esechilo loDube ke esechilo ukuthena inceku le iza kwenza isisa abagulayo njalo ke uhlupho besuka khona ngelokuthi kulabantu abebengafumana bazwisise ukuthi kanti le nceku ngubani ngoba inceku ayibizifakwa ngegama layo kodwa ngezenzo iyavela ukuthi ngubani nxa usiza kuMateyu la kuvela sobala
ngamazwi kaKristu egcwalisa ukuthi hayi inceko okukhulunywa ngayo uIsaya yimi uKristu. Yes, ukubalekela ukuthi abantu bengaphuphi sebephuma lemfundiso esingayisizo lapha ibufakazi obuqotho ukuthi inceko yekawufaniseli inceko nguJesu Kristu. So kuphuma lasemlonyeni wakhe. Ungaya phambili ukhangele futhi amavesi ayehlukene uDaniel 9 verse 27 konke kuyagcwalisa lezi zinto. uLuke 10 verse 19 konke kuyagcwalisa lezo zinto ukuthi le yiyo inceko okukhulunywa ngayo bathandekayo. Singafunda uIsaiah 44 ivesi ngelika 26 bafundisi usiya ku 45 ivesi ngelika 6 sithola uIsaiah eletha isiprofeti esikhuluma kabanzi ngoCyrus oza kudlala indima ekukhululweni kwabantwana bakaNkulunkulu. Ungakhangela iprofesi leyi wayinika maybe 150 years before uCyrus azalwa. And nxa singafunda uIsaiah 45 ivesi ngelika 1 izacela umfundisi umlilo asifundele yona uvesi ngelika 1. Utsho kanje uJehova kogcotshiweyo wakhe kuKherosi osandla sakhe sokunene ngisibambile ukuba ngahlule izizwe phambi kwakhe ngithukulule izinkalo zamakhosi ngivale iminyango phambi kwakhe amasango angabe esavulwa. Esikhathini esiningi bafundisi nxa sikhuluma ngogcotshiweyo wenkosi sivame ukukhuluma ngomuntu olobudlelwano loNkulunkulu oyinceku kaNkulunkulu. Singakhuluma ngesizwe sako-Israyeli. Kungani uNkulunkulu lapha simbona ebiza uCyrus njengogcotshiweyo wakhe? uCyrus wayengasom-Israyeli. uCyrus kasitholi imbali yokuthi wayekhonza uNkulunkulu kodwa sibona uNkulunkulu lapha embiza njengogcotshiweyo wakhe. Kuyini okwenza uNkulunkulu ambize ngalolo hlobo mfundisi uDube? Siyabonga abalaleli nabafundisi. Lapha ngifuna sibambisise ukuthi uNkulunkulu nxa efuna ukwenza isenzo sakhe uyakwenza la nxa umuntu wakhona engamkhonzi. Ngoba kugcotshwa isenzo sikaNkulunkulu. Wayefuna ukuthi kukhululwe abantu bakhe ekugqilini. Yikho ethi inceko yami ngoba uCyrus akwenza wayenza umsebenzi kaJesu wokukhulula. So okugcotshiweyo isenzo kaMndimesani kuCyrus la nxa wena umuntu wezizweni kodwa ngoba wavuma lo mlimi wamkhetha wagcotshwa ukuthi abe ngumkhululi wayefuzisela uJesu ukukhulula abantu ezonweni zabo. So kasifundeni ukuthi lathi nxa samukiswe njengomsindisi nxa uphuma usiyanceda ogulayo usiyasiza lendlala laphana ugcotshiwe ngoba umsebenzi owenzayo ngokaThixo okulunga. Asifunde ukuthi uNkulunkulu ufuna sibe zinceko ezivumayo kaThixo sigcobe ukuze sibe lusizo emhlabeni. Khathesi kunje sikhala ngomkhuhlane okhona wecorona. Inceko zikaThixo ezingamaKristu lapho kumele khona sithatha amagcobo okulunga siyesiza abantu sincedise sigcwalise umbhalo kaThixo. Abanye abantu abungula iBhayibheli mfokandlovu bathe kakuvumi ukuthi uIsaiah wanika iprofesi eyagcwaliseka ngemva kwe-150 years. Kambe sifundo bani esingasithola ngokubona iprofesi igcwaliseka eyaphiwa ngoIsaiah ngemva kwebanga elide futhi kungasincedisa njani unkambo yethu yokukholwa njengabantwana bakaThixo lamuhla? Ibali linzima lapha libali lithi prophecy because ilibali eli abuzwayo prophet la kudala la namhlanje. Embuzweni obuzileyo si uNkulunkulu ozivezayo eveza lekusasa. So konke lokhu kuyema esandleni sikabani sikaNkulunkulu akwamanga emandleni ani omuntu. Kodwa ke sibona ukuthi lanxa lokhu kwenzakala 150 years before wasekusenzakala kodwa khona kukhulunywa iminyaka eminingi. uNkulunkulu
uNkulunkulu oyazi izolo lanamuhla nakusasa njalo lo muntu lo mana ngigxile kuye futhi uIsaiah uIsaiah sikubonile kusukela ku chapter 1 ukuthi asila kuthandabuza ukuthi uIsaiah inceku kabani kaNkulunkulu ikanti uhlupho esesilubona namhlanje silabantu abakhuluma iziprofeti ezichiyeneyo bavezela abantu ngekusasa ye10 years ukuthi hayi 10 years yabo songuboss ekampanini enkulu koBulawayo hayi after 10 years ushwa amasimo akho kumbe abe senjani konke lokhu bakuthatha ngapi konke lokhu kuvela nga labantu ukuthi badinga uNkulunkulu sokulezi kunzima angikwazi ukuthi bafune into zesichimbichimbi xa ngibona ngokubona kwami osokusithi udumo lokwenziwa konke okwenziwayo alusayi kuNkulunkulu lapha thina siba i150 years le sibabaza uNkulunkulu ngokugcwaliseka kwalokho sibabaza uNkulunkulu but kwabanye abantu kusuka kungasababazwa uNkulunkulu sokubabazwa abantu angazi singasiza njani abalaleli singasiza njani ibandla ngendaba yokuprofethwa lendaba yesiprofeti because abantu bacabanga ukuthi ukuprofeta ngamandla umuntu ongaprofit umlilo nxa ungaprofit abantu batawula amandla mfundisi abantu phandle ngale bafuna umuntu oprofitayo uhlupho esilalo bafundisi ukuthi labalaleli sihlanganisa isiprofeti sengqondo yomuntu lesikaNkulunkulu kuNkulunkulu usiprofeti kutsho uNkulunkulu eveza ikusasa yomuntu hathi kuphelephelele emhlabeni esuka lapha ifike ezulwini abaprofeti sikhuluma ngawo laba vele la ukuthi uyakufanele kakwazi kodwa tshela umunye ikusasa yena engakwazi ukuthi uyakufanele sikhuluma ngoJesu inceku umnikazi wesiprofeti owafayo wavukwa nqobo ukufa okwazi ukuthi ekufeni kuyini impilo kuyini izolo kuyini namhla kusasa ngenye indlela uJesu lapha enika uIsaya ukuthi abhale lapha ngoMesiya lokucaca isiprofeti esikaYesaya ukuthi gcwalise wayefuna ukudiliza isiprofeti zazikhona besithi bona uJuda sethunjiwe eBhabhiloni kasozabuyeli mlimathi hayi ngakubhala izothi bazabuyela sokugcwalise lakathesi maKristu uJesu yeza ukuthi ezulwini kakuvalwa ukuthi kule corona akuvalwa ukuthi so abaprofeti sebaningi bazabe bechaya umsindo wabo kodwa maKristu bambisisana uJesu yeza ngokwathembisa okunye angisawazi enxe ukuthintile zaphinda into efana kodwa okunye sikhangela bonjani kwabuza ukuthi abacunguli bemibhalo basuka besebecabanga ukuthi alright ke njana uIsaiah wabhala uthi wahlwa qamba ukuthi umuntu ozawukhula uIsrayeli eBhabhiloni nguKhorosi uCyrus yes azaqambe lokuthi uzawuvela kuluphi uhlangothi lomhlaba azaqambe ukuthi uzakumisa lamanzi but ukuzika kwendaba le azayifake iziyefika ngobubanzi bayo kungeke kwenzeke lokho ukuthi kulomunye uIsaiah owaphila ngesikhathi kukhula ubani uIsrael yes nxa kulomunye uIsaiah owakhuluma ngelokho zenini emibhalweni yonke ngitsho la kumbali la kuhistory kasilaye lo Isaiah so ke silo Isaiah njani oyedwa ungakathesi emuseum yako Israel uza kufumana belezilobo eziveza ukuthi uCyrus wathi ngeminyaka uthize wabakhulula esandleni seBhabhiloni wathi kababuyele ezweni lakwabo unga eBhabhiloni futhi ongayamini emuseum eEngland kulempawu futhi eziveza ukuthi lokho kwenzakala ngoCyrus okuveza ubuqotho belizwi kaNkulunkulu udube ukukhulumile kayisosandla somuntu isandla sikabani sikaJehova abaprofeti abangizabuyela entweni kaMdala abaprofeti lapho esihlupheka khona kakhulu ngase bexabanise abantu abaningi umprofeti uza kuprofeta ethi ubona kunje ngibone uhlongwane nguye okwenza lokhu la lokhuya sesalisilwa lina lodwa aso siprofeti sikaNkulunkulu esidinga bona sixabanise abantu uNkulunkulu ufuna indaba zokuprofeta zizaletha usindiso ezimpilweni zethu yes yiyo leyo ndaba asichiyeni lezo zokudinga inotho
nxa sifunda uLevi ngo-26 ivesi ngelika 44 lo 45 mfundisi ukhuluma ngokuthi khona isiprofeti ngoCyrus sagcwaliseka njengoba sinjalo. Sifundele uLevi ngo-26 ivesi ngelika 44 lo 45. Kepha uma kunjalo sebekhona ezweni lezitha zabo. Angikubalahla nginganengwa yibo ukuze ngibaqothule ngisaphule isivumelano sami nabo ngokuba nginguNkulunkulu nginguJehova uNkulunkulu wabo. Kepha ngenxa yabo ngiyakukhumbula isivumelano sawokhokho babo engabakhipha ezweni leGibhithe emehlweni ezizwe ukuba ngibe uNkulunkulu wabo. NginguJehova uyazifunga lapha. Nxa ubungaphila izolo esizweni sako-Israyeli mfokandlovu, uzwe amazwi lawa ekhulunywa ngemva kokuthi u-Israyeli simbona ethunjwa yiBhabhiloni, ube sengathi unqotshiwe, ebengaletha themba bani empilweni yakho? Ya, okuqhakathekileyo ukuthi konke esikwenzayo singabuza abantu, Alright. sibuze uNkulunkulu. Kulethi themba lokuthi uNkulunkulu nguye okwaziyo ikusasa yami, nguye okwazi ikusasa yakho, nguye okwazi ikusasa yethu. Impikiswano enkulu lapha ukuthi kulemfundiso zezikhwicamfundo esezifundisa abantu, zibafundisa ngokwemikhumbulo yabo lokunakana kwabo. Sibe lelizwi likaNkulunkulu elikhulumileyo ngento ezenzakala kusasa. Abantu sebedidekile abasakwazi ukuthi bakhetha kuphi phakathi kwalokhu kokubili. Kasikhetheni uhlangothi lukaNkulunkulu. Xa kukhona okukhathazayo mlaleli ongafuna ukukubuza kumbe okuhluphayo okukhathazayo okuhlupha kakhulu ongadinga ingcazelo kikho, kuhle udinge kuNkulunkulu. Kuhle ukhuleke ucele kuNkulunkulu kulokuhamba ezikhwicamfundweni sezilahla abantu abaningi funa ungalahleka ngemfundiso zasemhlabeni ezingathungamela abantu ukuya ekhaya ezulwini. Ngamafitshane ngingathi mina impilo yethu ngaba sebugqilini sithwale nzima, kodwa izithembiso kaJehova ziqotho kazitshintshi. Kunkulu ngesisivumelwano sakhe akatshintshi. uIsrael sebugqilini for about 430 years. Ebiza uMoses ku-Exodus chapter 3 uthi nguNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu kayihlo okaJakobe oka-Abraham oka-Isaac iyababiza abana. Wayesitsho ukuthi mina nginguNkulunkulu ogcina isivumelwano. Bathandekayo, uJesu uyeza masinyane. Despite ukuthi singena phakathi kwecorona, singena phakathi kwezinhlupho ezehlukeneyo, siyafela ukwenzakala konke singakuzwisisiyo, kodwa sibe lesibindi singesabi. Lo ogcwalisa isithembiso uzasigcwalisa futhi isithembiso sakhe, uzakwehla ngamafu asithathe asikhulule ebunzimeni balapha emhlabeni. U-Isaiah ngu-49 ivesi ngelika 1 usiya ku-2 mfundisi uDube ukhuluma ngenceku kaNkulunkulu. Yiphi inceku esikhuluma ngayo lapha ku-Isaiah ngu-49 ivesi ngelika 1 usiya ku-12? Sokucacile bafundisi ukuthi impawu esikhuluma ngazo kuqala zikhombele kuJesu. Lapha kuthiwa inceku leyi inceku elokuhlukuluzwa, inceku lokuhlupheka, kodwa yamamela yaqhubeka emsebenzini yobunceku yaze yafika ekugcineni. uJesu nguyobalayo lapha. Matthew 1 verse 21 uyagcwaliseka. Ungahamba futhi kuJohn 8 verse 12 uJesu wabekezela ngoba wayelothuma elinikwe nguyise ukubana azokhulula umhlaba. Wagwazwa, wakhafulelwa, kodwa kazange ayehle kulelo thumo. Isifundo engiphuma lazo lapha ukuthi inceku lanxa ihlupheka kayilahli ubunceku. Inceku ingahlala kunzima iyalokhu ithembekile. Balaleli sizinceku zikaThixo ngokukholwa kuJesu. Kodwa singasuswe kukholweni yiCovid. Ungayekela ukukholwa ngoba imali ayisathengi. Ungayekela ukukholwa ngoba kuthiwa sokulobuthakathi obuningi lokuziprofit. Konke lokhu ngokweBhabhiloni thina njengenceku ekhethiweyo
kasithembekeni ekugcineni umvuzo silawo ngoba uJesu wasithembisa. Siyabonga. Xa uyinceku yabantu abantu bakhangelele okuningi okutshiyeneyo kuwo. Njalo abantu bafisa izinto eziningi ezitshiyeneyo xa uyinceku yabo. Kusuke kube nzima ukugcwalisa izifiso zabantu. But ngithanda lokho okulethwa ngumfundisi uDube ukubekezela lokuqinisela phakathi kobunzima, because uJesu laye ufesa ubunzima ebuncekwini bakhe aze ayebethelwe esiphambanweni, kodwa ukugcwalisa egcwalisa efeza umsebenzi wokusindisa wokusindisa abantu. Lathi njengezinceku kasithenjiswa ubunandi ebuncekwini, kodwa kumele sithi never give up. Lanxa kunzima njani asiqiniseleni. Sitsho ingoma yesabathini ethi ngiyaphambili ngesibindi uJesu useduze kwami. Na engukholisa lapha ukuthi lanxa seku chapter 49 namhlanje kusungula futhi inkambo entsha. Ama chapters angu7 alandelayo abalisa ngale inceku. Inceku engumsindisi wethu. Ibisiveza ukuthi ukuze sikhulule ungene phakathi kwenkambo engakanani lobuhlungu ngani okwenza ukuthi lawe kusasa ukwazi ukuthi lo msindisi lapha ngena phakathi kokuhlupheka la wahlupheka kunye nani, lapha emphakathi kokufelwa la wafelwa, la wafa uyakwazi wakunambitha okufa. Ya konke okwenzakalayo yikho kwenza ukuthi sibone ukuthi le inceku sibili ezathi sifunde ngayo kabanzi. Ngindlela namhlanje siyayisungula futhi ngikhona izafundwa kabanzi isiyaphambili isembuleka icaca ukuthi inceku enjani. Okuningi sebekukhumula abafowethu ukuthi njengezinceku siyabekezele kuhluphekeni. Nxa sehlupheka asikwazi bana uNkulunkulu wahlupheka kunye lathi. Nxa ngifelwe asikwazi bana uNkulunkulu ukhala kunye nathi yena leyo nceku. Siyabonga abathandekayo ukuthi uNkulunkulu asibize njengezinceku, asibizele emsebenzini wokuhanjiswa kwevangeli lekuthini asebenze ndawonye lathi ngesikhathi esinjengasona lesi. Thina njengezinceku ezibiziweyo kulezi insuku zokucina lalapho kulemkhuhlane njengabo COVID, kasivumeni uThixo asisebenzise ngendlela eyisimanga ukudala umahluko lokunika ithemba ezimpilweni zabantu. Mfundisi uDube sicela lisikhulekele lapho sifika emaphethelweni esifundo sethu. Asikhuleke nini bathandekayo. Baba wethu osezulwini, sibongile ukuba phakathi kwethu kulesi sifundo. Sibongile usinika ukukhunjuzwa kokubana wena uyinceku onika ubunceku obuqotho kithi njengabantu bakho. Sifundisile ngabo Jacob lo Israel, ibandla lakho lensali lizinceku eziqotho, ibandla lakho labantu bonke abangamaKristu emhlabeni izinceku. Sicela ukuthi Nkosi usifundise ukuba izinceku eziqotho ezithembekile ezihamba ngendlela yakho sifunde kuwe. Ngemva lesi sifundo sicela Nkosi ukuthi siphile impilo ehlambulukileyo ngoba lathi siqhubeka ngokuphila silandele ubunceku obuqotho ngoJesu. Siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.